Egunon guztioi eta ongi etorri gaurko gobernu kontseiluaren osteko bozemailaren agerraldira. Gaurkoan gobernu kontseiluan jorradutako hainbat gaien inguruan informazio emango dizuet eta bestalde ere bestelako gai garrantzitsuen berri ere eman nahi dizuet. 4 gai dira gaurkoan aipatu nahi ditudanak, lehenengoa ticket bai, bigarrena marrutxipi, hirugarrena mobil eta laugarrena Kastelloko diputazioarekin lortu dugun hitzarmen bat. Lehenengo gaiari eutsi, alegia ticket bai, badakizue aurreko astean malgutasuna eskatuta, denbora eskatuta, horri sensible izan eta 2 erabaki nagusi hartu genituela, alde batetik borondatezko epea 6 hilabetez atzeratzea eta bestetik erretirotik gertu daudenei, behar hori ez eskatzea. Gaurkoan, gobernu kontseiluak hartu duen erabakia izan da, hain justu ere, sustapen ekonomikotik bideratzen diran diru laguntzak, 1,5 milioi euroko zuzkidura duen diru laguntza bat daukagu hain justu ticket bai sistema ezartzen dutenei diruz laguntzeko, hor 2 erabaki hartzen ditugu nagusi, alde batetik laguntza hauek sektore gehiagotara zabaltzea, 19 sektore gehiagori zabalduko zaie diru laguntza hau, eta bestetik eskariak aurkezteko azaroaren 30-etik abenduaren 15-era luzatzea. Aipatu dizuet, ekonomia indartuz programatik datoz diru laguntza hauek, 1,5 milioi euroko zuzkidurarekin, hasieran komertzioa, merkataritza eta ostalaritzari zuzendutako diru laguntzak zean, baina bestelako sektore batzuei ere zabalduko zaie, besteak beste zurarekin lan egiten duten profesionalak, bidaia agentziak, ile apaindegiak, artistak, argazki zerbitzuak, etxeko artikuluen txikizkako salmenta eta bar. Zerrenda osoa oharrean edukiko duzue. Eta establezimendu bakoitzak 1.000 euroko diru laguntza jasoko du. Hori noski konpatiblea da Gipuzkoako Foru Aldundiak ogasunaren bitartez egiten dituen kenkariekin batera. Xehetasun guztiak beraz web orrian egongo dira eskuragarri, danok ikus ditzazuen, eta plataforma horren bidez eskaerak ere automatikoki aurkeztu daitezke. Establezimendu onuradunek hori eskatu ahal izateko gutxienez 15 faktura ticket bairen bitartez egin behar dituzte, eskaera egin baina 15 egun natural lehenago, hori da eskatzen den baldintza bakarra. Eta 1.000 euroko diru laguntza emango zaie establezimendu guztiei. Aipatzen nuen bezala, bateragarria da Gipuzkoako Foru Aldundiak ogasunetik aplikatzen dizkien kenkariekin batera, gogoan izango duzuen nola esaten genuen, hor 160ko kenkaria izaten dutela inbertsioek, gehienez ere 5.000 euro arteko zerga oinarriarekin edo inbertsioarekin. Bai, hau da, 1.000 euroko inbertsioa egiten badute, 600 euro itzultzen zaizkile. Eta gerora onartutako erabaki baten ondorioz, bere alakoan itzultzen zaizkie 600 euro hauek, alegia 160ko kenkari hori. Beraz, ekonomia sustapeneko diru laguntza, ekonomia indartuz programati datorrena eta Gipuzkoako Foru Aldundiak ogasunaren bitartez egiten dituen kenkari horiek bateragarriak dira. Bai azpimarratu nahi nuke proiektu honek duen garrantzia Gipuzkoako Foru Aldundiarentzat eta baita ekonomiarentzat ere. Lurraldeak asko du jokoan honekin, alde batetik jarduera ekonomiko osoa digitalizatu egingo dalako honen bitartez, bestetik zerga administrazio aurreratuak eskaintzen dituen zerbitzuak ere hobetuko dira, alegia zerga proposamenak bez edo PFS-ari dagokionez, modu automatikoan egingo zaizkie onuradun guztiei eta noski iruzurraren aurkako neurri bat ere bada. Beraz, guk helarazi nahi dieguna, alde baretikan mugimendua egin dugu malgutuz, bai denboraz eta baita erretiro aurreko pertsonei behar hori kenduz eta bestetik ere diru laguntza hauek zabalduz jende gehiagorengana ere iritsi nahi dugu, jende gehiagok eskura izan dezan diru laguntza hori sustapen ekonomikoarena eta denbora gehiago eukidezan eskaera egin dezan. Hori beraz lehenengo gaia, ticket bairekin lotura duena, bigarrena marrutxipikoa izango litzateke. Duela aste batzuk berri eman izuen nola Gipuzkoako Foru Aldundiak bere gobernu kontseiluan onartu zuen hitzarmena Donostiako udalarekin, eta gaurkoan marrutxipiri dagokionez onartu duguna da kontratazio espedientea, alegia lizitazioaren hasiera.
Gogoan izan dezazuen, obrak 12,6 milioi euroko oinarrizko aurrekontua du, beza barne, horietatik 9,1 milioi euro Gipuzkoako Foru Aldundiak ordaintzen ditu eta gainontzekoak Donostiako udalak hartzen du bere gain. Lanek 24 hilabeteko gauzatze epea izango du eta obra pentsatzen dugu 2022ko hasieran lehenengo hilabetetan hasteko moduan egongo dela. 2022ko lehenengo seihilekoan seguru aski. Honek sekulako garrantzia du Donostiari begira, izan ere gaur egun bere sarrera eta irteera guztiak oso lotuta daude Urumeari, eta honekin beste sarrera irteera bat eskainiko diogu Donostiara. Hain zuzen ere lotura hau Intxaurrondo eta Polloe arteko tuneletan egingo delako. Hortxe kokatuko da Marotxipiko lotunea. Hirugarren gaia gaurkoan jorratu duguna Gipuzkoako Foru Aldundian izan da mobilekin zerikusia duen ekimen bat, alegia hau ez da Gipuzkoako Foru Aldundiarena, bai noski proiektua bera, baina gaurkoan Donostiako udalak mobil zentrorako obraren lizentzia eman du, eta hau Gipuzkoako Foru Aldundiarentzat benetan garrantzitsua da. Badakizute mobil dala Gipuzkoako Foru Aldundiarentzat proiektu estrategiko bat, etorkizuna eraikizetik datorrena, alegia Gipuzkoako Foru Aldundia gainontzeko eragileekin batera pentsatu eta identifikatutako proiektuetako bada, esperimentatu eta ondoren abian jarri dena, etorkizunari begira estrategikotzat ematen zelako, eta hain justu Europak pandemiaren ostean etorkizunari begira identifikatutako lerroekin bat egiten du erabat. Hain justu, mugikortasuna adimentsua eta jasangarria, berdea eta digitalizazioarekin zerikusia duelako eta beraz erabat lerrokatuta dago Europako lerro nagusiekin. Honi dagokionez gaur egun mobil Tolosan dago kokatuta, baina datozen urteetan lehenbailen pasako da Zubietako eskuzaitzetara eta gaurkoan Donostiako udalak beraz obraren lizentzia eman du. Egoitzak guztira 10.000 metro karratu izango ditu, hor irudietan ikusten dezuen ere atzekaldean nolakoa izango dan Zubietako eskuzaitzetan dagoen poligonoa mobilen eraikina, 10.000 metro karratu izango ditu eraikin honek, 4.900 metro karratu eraikin nagusirako eta laborategiak ere izango ditu, lehenengoak 2.200 metro karratu izango ditu, 2 eta 3. laborategiak 2.500 metro karratu eta beste 3.000 metro karratu egongo dira, hain justu polo bat sortzeko eta bestelako eragilek ere bertan parte hartu al izan dezaten. Esparru horretan erreferentziazko polo bat eraikitzeko eta agenteak erakartzeko bertara noski. Mobilek duen garrantzia aipatu dizuet hasieran, baina hor ere guretzat benetazko proiektu interesgarria da eta Gipuzkoari ekarpen handia egingo diona eta lurraldeari eta noski ekonomiari hortik bai dator etorkizunari begira mugimendua. Laugarren gaia gaurkoan aipatu nahi deguna, gaurkoan Gipuzkoako Foru Aldundiak kontseiluan hitzarmenari baiezkoa eman dio, hain justu Castelloneko diputazioarekin egingo dugun hitzarmenari. Castelloneko diputazioa bere egituran oso aurreratua dago gobernu onaren inguruan, kode etikoaren inguruan, eta hain justu horretan ere oso ondo kokatuta dago Gipuzkoako Foru Aldundia, eta hitzartu deguna da bi aldundien artean ezagutzaren transferentzia bat egitea eta horretarako hitzarmen bat lotzea. Eta horixe da hain justu gaurkoan gobernu kontseiluak ontzat eman duena, eta datozen asteetan sinatuko dugu hitzarmen hori. Lehen esaten dizuen bezala, ezagutzaren transferentziarako eta teknologiaren transferentziarako bi aldundien artean egingo deguna, Castelloko provintzia aldundiarekin. Bien, voy a hacer un resumen en castellano de los temas que hemos abordado en el Consejo de Gobierno de hoy. Han sido 4, el primero de ellos sería Ticket Buy, el segundo Marotxipi, Móvil en tercer lugar y en cuarto lugar el convenio con la Diputación Provincial de Castellón.
El primero de los temas que hemos abordado en el Consejo de Gobierno de hoy tiene que ver con Ticketbuy. Saben que la semana pasada adoptamos dos decisiones. Por una parte, retrasar el periodo voluntario de entrada en vigor en 6 meses y también dejar sin efecto a aquellas personas que estuvieran cerca de la edad de la jubilación. En este caso, en el Consejo de Gobierno de hoy, lo que hemos decidido es, a través del Departamento de Promoción Económica y de su plan Economia Indartus, es ampliar los sectores que van a poder beneficiarse de estas ayudas. Van a pasar a 19 actividades económicas más, aparte del comercio y de la hostelería. Y, por otra parte, también ampliamos el plazo para que puedan presentar las solicitudes del 30 de noviembre al 15 de diciembre. La dotación total es de 1,5 millones de euros de estas ayudas económicas y, como saben, cada establecimiento recibirá una ayuda de 1.000 euros, que evidentemente es compatible con las deducciones que realiza Hacienda a la hora de realizar la inversión de la compra para el establecimiento de Ticketbuy. Toda la información la tienen, por supuesto, en la página web y es allí donde pueden realizar las solicitudes. Para ello, hace falta haber presentado 15 facturas por Ticketbuy y en los 15 días naturales anteriores a su solicitud. Les decía que evidentemente es compatible con las deducciones fiscales y recordar que la deducción es del 60%, de manera que si la inversión es de 2.000 euros, la devolución sería de 1.200 euros. 1.200 euros, eso es, 60% de la inversión, con un tope de 5.000 euros. Saben que Ticketbuy es un proyecto muy importante para la Diputación Foral de Guipúzcoa, porque también lo es para la actividad económica, puesto que toda ella transitaría hacia la digitalización de toda la actividad económica en nuestro territorio. Evidentemente también mejoraría la administración tributaria avanzada para la realización, por ejemplo, de cuando tengan que hacer las propuestas fiscales de IVA e IRPF que se podrían realizar de esta manera, y por otra parte también en la lucha contra el fraude es una herramienta fundamental. Segundo tema que hemos abordado en el Consejo de Gobierno de hoy. Hace unas semanas les dábamos cuenta del acuerdo, del convenio que habíamos firmado con el Ayuntamiento de Donostia, precisamente para el nuevo enlace de Marutxipi en Donostia. En el Consejo de Gobierno de hoy hemos dado luz verde al expediente de contratación de la obra del nuevo enlace de Marutxipi, como les decía anteriormente. El presupuesto base es de 12,6 millones de euros, IVA incluido, y de ellos 9,1 millones de euros serán aportados por la Diputación Foral de Guipúzcoa y el resto le corresponde al Ayuntamiento donostiarra. Las obras tendrán un plazo de ejecución de 24 meses y se prevé que empiecen en el primer trimestre de 2022. Evidentemente, este nuevo enlace que se sitúa entre los túneles de Inchaurrondo y el túnel de Pollue aliviará el tráfico en la ciudad, que descansa en su mayor parte en el Urumea y tiene unos problemas de tráfico considerables. Por tanto, esto ayudará a aliviar ese tráfico que se da en el centro de la ciudad. También, evidentemente, en sus accesos. Tercer punto que hemos abordado en el Consejo de Gobierno de hoy tiene que ver con Móvil. No es una decisión que ha adoptado la Diputación Foral de Guipúzcoa, pero evidentemente el proyecto sí, y es un proyecto estratégico para la Diputación. Saben que nace de Etorkizuna Eraikiz, es un proyecto que ha sido identificado, pensado, experimentado y puesto en marcha precisamente por la colaboración con otros agentes, puesto que se considera que es un proyecto de futuro, y así ha sido también visto por parte de las entidades europeas, que apuestan por la digitalización, apuestan por la movilidad inteligente y apuestan evidentemente por lo verde. Por tanto, Móvil es algo muy nuestro, que tiene una importancia vital. En este sentido, el Ayuntamiento de Donosti hoy ha aprobado la licencia de obra para la construcción de la sede definitiva de Móvil. En este momento se encuentra en Tolosa, pero muy brevemente, en cuanto se pueda proceder a la obra, en cuanto se termine, evidentemente pues estará en Zubieta, en Eskusaitzeta. Ahí pueden ver unas imágenes de lo que va a ser el edificio. Próximamente, ahí sí decirles que se prevé un espacio de casi 10.000 metros cuadrados para la movilidad inteligente y sostenible.
Y el último tema que hemos abordado con el Consejo de Gobierno de hoy tiene que ver con el convenio que vamos a suscribir en las próximas fechas con el Gobierno provincial, con la Diputación Provincial de Castellón, para impulsar el gobierno abierto, rendición de cuentas y la innovación pública. Es un referente en estos aspectos, igual que lo es la Diputación Foral de Guipúzcoa, y lo que vamos a hacer es suscribir un acuerdo para la transferencia de conocimiento y de tecnología. En las próximas semanas, como les decía, se realizará la firma de dicho convenio. Horiek beraz gaurko gobernu kontseiluan jorratu ditugun gaiak, galderaren bat izango bazenute, erantzuteko prest naukazue. Bai, egunon. Nik ez dakit laguntzen bateragarritasuna ondo ulertu dudan, orain sektore berrietara zabaldu duzue. Litekena da, denda batek esatertarako, taberna batek 1.000 euroko inbertsioa egin eta kenkaritan 600 birreskuratzea eta gainera 1.000 euroko laguntza jasotzea, beraz, inbertitu dura baino diru gehiago eskuratzea. Oso ondo ulertu duzu, horrela da. Alegia, ekonomia sustapeneko departamentuak diru laguntzak luzatzen ditu, 1.000 euroko diru laguntza ematen zaio ticket buy sistema ezartzen duen edonori, sektore horiei zuzendua da, eta horrez gain, bateragarria da, Gipuzkoako Foru Aldundiak Ogasun Departamentuaren bidartez ematen dituen kenkariekin. Beraz, 1.000 euroko inbertsioa egiten balin badu, 1.000 euro horiek emango dizkio Gipuzkoako Foru Aldundiak Ekonomia Sustapeneko Departamentuak, eta bestalde kenkari bezala ere aplikatuko zaio 160ko kenkaria, eta beraz 600 euro jasoko dilituzke. Hori horrela da. Normalean guztiek eskura lezakete, esan nahi filtroa oso xamurra dela. Hori da, 1.000 euroko diru laguntza denentzat da, eskatzen duen ororentzat, eta gero kenkariak ere aplikatzen zaizkie guztiei 5.000 euroko topearekin, inbertsioari dagokionez. Bueno, zuek 6 hilabeteko atzerapen erabaki duzue, alare sektore asko eskatu du Bizkaiaren pare 2024 atzeratzea, pozi dauden eskaixea bitu zaie atzerapen hori. Ez dakit hori mai gainean duzuen eta beste erabakiren bat hartu zenezaketen aurrerantzean, ala behin betirakoa den erabakia. Eta bestetik esan duzu jubilaziotik bertatik bertara dauden horiei alako geratuko liatekela saiestuta ez aurrera biltzetik. Ezarri duzue, zenbateraino hurbil behar duten jubilaziotik, adin bat ezarri duzue, ezartzeko zaudete, bi hizkuntzatan dena meskatzen. Ticket buy sistema aspalditik datorren sistema bada, alegia ez da egun batetik beste hartutako erabaki bat, hori aldundiek jaurlaritzarekin batera adostu zuten gai bat izan za, leno aipatu dizuedan bezala alde batetik iruzurraren kontrako neurri bat da, baina aldi berean ere digitalizazioan sekulako aurrera pausoa da, eta zergari begira sekulako abantaila zerga dunentzat, izan ere dokumentazio hori guztia Gipuzkoako Foru Aldundiak edukiko duelako beti 1 euro, alegia berehala jasotzen duen bezalaxe ere, errenta aitorpena egiteko garaian dokumentazio hori badaukate, beraz horrek asko errazten du. Zentzu horretan, apostua garbia da eta sendoa da, denei mesede egingo diguna. Hor, malgutasuna adierazi dugu 6 hilabete atzeratuz, hala eskatu zigutelako, eta sensible izan gera, eta ikusi dugu ere, harreman estua izan dugu sektorearekin, eskaera luzatu zaizkigu, eskatu zaigu atzerapen bat, eta gu 6 hilabetekoa eman dugu, baina 6 hilabete horrekin nahikoa izango delakoan. Gipuzkoako Foru Aldundiak besteak beste, teknologiari dagokionez, zailtasunak daudenean, formakuntza ere eskaintzen du, denbora bat daramagu honekin ere, eta malgutasun hori nahikoa izango delakoan. Borondatezko epea atzeratu egiten dugu, eta honek ere badu beste abantaila bat, alegia denbora honetan akatzen bat izango balute, proba garaia da, beraz arazorik ez legoke. Eta gero, erretiroari dagokionez, bai? Horrengoten harmonizazioa eskatzen dute erabaki, banez, lurralde guztietarako neurria ticket buy eta zergatik bakoitzak behar duen banez, esaten zuten sektorea. Harmonizazioa erabakian dago, alegia harmonizatua da, ticket buy ezarriko da lurralde guztietan, hori bai. Eta gero denborari dagokionez, bakoitza bere denborak ere baditu eta bere denborak ere behar ditu. Bizkaiako kasuan erabaki zuen duela hilabete batzuk atzeratzea, hori bere erabaki propioa da, baina guk ikusten dugu Gipuzkoan 6 hilabete horiekin nahikoa dela. Guk lurraldea prest daukagu, teknologikoki ere prest dago Gipuzkoako Foru Aldundia, malgutasuna eskatu zaigu sensible izan gara, hain justu denon onerako horrela izango delakoan, baina harmonizazioa dator erabakian eta erabakia denentzako bera da. Erretiroari dagokionez, oraindik ez dugu finkatu zein izango dan adin hori, baina horretan lanean gabiltza. Y en castellano,
Bien, la decisión en cuanto a Ticketbuy evidentemente es una decisión compartida entre todas las administraciones vascas, por tanto la decisión está armonizada. Luego cada territorio tiene sus propios ritmos, pero en cualquier caso sí decir que nosotros, la Diputación Foral de Guipúzcoa, tenía ya prevista la puesta en marcha de Ticketbuy, la tenía compartida con los sectores de la actividad económica desde hace ya mucho tiempo. Es verdad que nos han pedido un poco de flexibilidad en este momento, puesto que, bueno, pues después de la pandemia necesitaban un poco de respiro. Hemos acordado ampliarlo en 6 meses y hemos sido también sensibles a la petición de exonerar, digamos, de esta medida a las personas que se encuentran cerca de la edad de jubilación. Y bueno, eso lo hemos acordado así, consideramos que es una buena noticia para ellos y también para nosotros, puesto que la cercanía ha hecho que seamos sensibles a una petición, ¿no? Y que se ponga en marcha. En cualquier caso, la entrada en vigor definitiva será para julio del 2023, eso es inamovible. Lo único que se mueve es el periodo voluntario de presentación, de entrada en vigor. Y ahí sí que consideramos también que la Diputación Foral de Guipúzcoa concede más tiempo para que se puedan experimentar con Ticketbuy, puesto que bueno, los errores no se tendrán en cuenta. Diario Vasco galdetzen du, ¿en qué se concretan estas ayudas a la digitalización? Instalación de software, internet, material informático. Bueno, las ayudas son en general, es una ayuda que se concede de 1.000 euros para la propia instalación, para el software o para el material. Es para toda la inversión, vamos. Bestelako galderarik, ez? Honekin bukatuko genuke beraz. Eskerrik asko guztioi eta egun ona izan.